Lakteche kaonti ya Baringo obago ng'anyo kagidwaro mondo mi omed gi lemo e tije magitie kaonti no. Agiloso gi jofwambo jagoro maduong' mar riwruog Lakteche KMPDU bade ma North Rift Laktar Kamonzi Mulei wacho ni sirikand kaonti ya Baringo osiremo winjo dwaro margi kendo buogo ni jotuo ok biro chenro mag thieth e kaonti no chakre kawuono. Omedo ni ne gichwalo milome mandala 7 mar bago ng'anyo, to kata kamano sirikand kaonti ya Baringo ne ok odwoko gi gino mano omiyo koro gibago ng'anyo ma kamano. Laktar Daniel Demusik ma en jalup jagoro mar riwruog Lakteche bade ma North Rift bende okwayo migawo mar thieth mowacho ni otelna gi lakteche mondo mi okene ratich lakteche. Tumeona udhaifu mwingi sana kutoka kwa management ya Baringo County kwa sababu tulipeana ilani, tulikuwa kwa strike ambao iliisha mwezi wa 3, na katika ile strike kulikuwa na return to work formula. Na hiyo return to work formula ilikuwa inaagizia mambo ya kupandishwa vyeo, promotions, mambo ya insurance cover for all the healthcare workers including doctors. Lakini hii county wamekataa kufanya yale mambo. Tukakuja tukawaitisha mkutano ambao wamekuwa wakisongesha. Tunafaa kukutana leo, wanatafuta sababu yoyote ya kutokutana na sisi madaktari ambao ni viongozi wa madaktari. Tafadhali, kama nyinyi ni madaktari, angalia maslahi ya madaktari. Haiwezekani kuwa wewe ni daktari na wewe unachangia kule kunyanyaza madaktari wenzako. Tunapatia ilani ya kwamba hii strike itaendelea hadi wa county wafanya ambao wafanya promotion. Ikibidi tutashika wa raia, tunaleta raia, tunaandamana na raia kwa sababu raia ndio wanaumia.